A dobro, čime se hranite? Gdje kupujete hranu? Ili... U to vrijeme kad sam došao tamo, ja sam jako dugo postio, 8 mjeseci sam postio, ali sad ja... Što to znači? Kruh i voda, što? Ne, ništa, zrak. Doslovno, znači to je neka prana jama, to jest prana, neke duhovne stvari, meditacije i tako dalje. Ali na koji način unosite energiju? Energija postoji, znači postoji jedna energija viša od ove energije kroz zrak i mi živimo u ovoj tu iluziji i zabludi da mi moramo jest, što je totalno notorna glupost. Pa dobro, vidjeli smo one fakire ili već kako bih ih nazvao indijske joge koji se hrane solarnom energijom. Gledaju sunce svako jutro i večer otprilike sat vremena gledaju sunce i na taj način se hrane. I čitao sam da je nekoliko njih bilo na ispitivanje u SAD-u i da su bili pod prismotrom 24 sata dnevno i ne znam koliko je jedan izdrž 240 i nešto dana da nije ništa pojeo. Vi imate, mislim sad već ima jako puno ljudi, ja kad sam krenuo s tim toga nigdje ničeg nije ni bilo, ali vi sad imate jako puno ljudi znači, koji ni ne jedu, ni ne piju, već jednostavno se bave duhovnošću i od tuda crpe energiju. A dobro, ja ne mogu reći... 8 mjeseci ste bili na postu. Ja sam jeo u nedjelju iz nekih socijalnih razloga da baš ne ispadnem neki čudak, jer u ovoj našoj kulturi vi ne možete sjesti nekim za stol da ne jedete. Jer ste onda niste normalni. I da bi održati... Dobro, vi niste normalni, mislim. Pa nisam, definitivno, mislim, nisam normalan, ni želim biti normalan. Da, ali to sad već ne radim. Od kad imam plivački klub, to ne radim i ne prakticiram, jer iziskuje jako puno tog nekog pustinjačkog vremena i meditacije samog sa sobom u prirodi, barem 6 sati. Ali tih 8 mjeseci me zanima. Samo ste jednom tjedno jeli tih 8 Samo mjeseci? nedjeljom, da. I to nešto simbolično? Da, čisto tek toliko i onda mi je bilo loše do srijede i onda bi se tijelo opet očistilo u srijedu i onda tako. A što ste jeli? Pa jeo bi šta god, sa prijateljima. Aha. I tako dalje. Šta god su oni stavili na stol. Ni voće, ni povrće, ni bobice, ne, u to vrijeme ništa. Ništa, ne. A što ste se od sunca onda hranili? Ne, nisam se od sunca hranio, zato mislim da to nije krajnost. Postoji ako uzmemo to, mislim što je meni, ja uopće ne sumnjam da postoji Bog. I onda ako postoje ljudi bez očiju, onda znači postoji nešto drugo osim te solarne energije. A to što sam ja dobio informacije, to što vjerujem i svi šta radimo je dišemo. Znači da postoji jedna energija u principu u zraku i to su u Indiji se to zove prana i to je najviši nivo energije. I to da usporedite znači svoje funkcioniranje znači ovog fizičkog materijalnog tijela u ovom materijalnom svijetu, znači hrana, to možemo usporediti sa nekim lokomotivom na drveni ugljen, a tu pranu i tu božansku energiju možete usporediti sa raketom, znači da to nema hladnu fuziju, na primjer. Da, otprilike nešto uopće ne znam. I kad ste otkrili da možete koristiti tu energiju? Pa nakon par mjeseci tih meditacija samostalnih u šumi bez nekog razgovora, jednostavno niste osjećali potrebu za hranom. U principu kad mi se utihnuo um. Znači trebalo je par mjeseci tako, znači da više prestanete razmišljati o glupostima, jer vi stalno kad ste sami, barem ja kad sam bio samo, ja sam pričao ili sam sa sobom ili sam zamišljao da je tamo neko pa smo nas dva razgovarali. To kad je sve se to počne smanjivati, dok jednom jednostavno ne prestane i odjednom vi počnete čuti stvari, počnete čuti informacije koje su čiste i tako dalje. I na taj način sam ja u stvari i čuo i šta moram raditi i šta mi je zadatak i tako dalje. I da napravim klub. To nisu moje ideje. Ali, a što sad jedete recimo i koliko često? Sve, jedem i non stop. Non stop? Da, konstantno. Žderem ko prase zadnje. I to mi ne odgovara baš, ali dobro. Teško je biti u ovom tu okruženju i meditirati. Ja ne mogu reći. Znači, a kako vam s kilažom ono vrijeme i sad? 20 kila više imam sad nego onda. Da. A da? Da, i tijelo mi je tromo i nisam zadovoljan sa sobom. Jako puno
spavam, glup sam. Pa normalno 8 sati, u to vrijeme nisam imao potrebe za snom više od sat i pol do 2. Maksimalno u toku 24 sata. I osjećali ste se odlično? Fenomenalno. Pa što vas tjeralo da se unesrećite opet? Pa to kažem što mislim da postoji jedna viša svrha od te vlastite, znači ona osobne. Sa sobom onda nosi i ove... Nosi, da. I ovu žrtvu. Ne mogu reći, nije to žrtva, ja ne bi to uopće... To je socijalna žrtva u stvari, to je kompromis nekakav, ne bi ja to nazvao, to je jednostavno taj put. To je put koji ja moram proći. Šta će nakon toga biti dalje, ja ne znam. Ali to je put kojim sam ja krenuo i on sad taj put ima na tom putu, znači dešavaju se te stvari. Znači nema više meditacije, nema više posta, nema, znači tu je sad fina klopa, hrana, prijatelji, automobili, novac i tako dalje. Znao sam da neću stići ni pogledati ovo